jako večer. Ovo je draže, ovo je ljepše. Jeste se napljeskali? Baš lijepa večer. Ja bih rekao, vidiš da je dobro počelo. Prekrasno je počelo, završit će još ljepše. Da. Mogu sjest napokon? Možeš, ma sjest. Kog želiš? Dobro, nije bila sad baš takva čagica. Ne, ti znaš, ti si ikad ovo plesao. Vidi modrice. Tremica. Ne, puno se radilo, vidi se. Ja mislim da si ti, Sandra, tu najkompetentnija za ovo. Mene si ostavila bez daha. Ja sam zaista na jednom dahu te pregledala, preslušala. Za ovu točku u teatru treba mjesec dana. Ti si to napravila u tjedan dana, svaka ti čast. Kazalište, film i kazalište, spojili smo sve u jedno, imamo to u Tvoje lice zvuči poznato, ovo si odradila bez dirigenta, ovo je ritmički strašno teško, koreografski, pjevački, sve. Ne moram reći da je ovo moj favorit, sjajna si. Hvala. Bravo, dečki! Mi smo zakazali što uvijek. Andreja. Šta ti piješ? Ja želim isto to piti da mogu ovo raditi svaka čast. Znači, ovo, ja znam tu pjesmu, znam da ritam te pjesme nema veze baš puno sa vokalom. Ti si pogodila svaku sitnicu si pogodila. Pešeš jako dobro, uz to jako zahtjevno. Ovo je stvarno savršeno. Znači, savršeno, ja bi platila novce da dođemo ovo ponovno gledat. Svaka ti čast. Hoćeš da ponovim? Može, ako pobjediš, ja ću jako rado to pogledat. I najbolje od svega što stvarno čujem kako dišeš sada i da vidim, znam da ti je jako teško, ali se to u nijednom trenutku nije čuo. Djeluje užasno jednostavno, ja onak moram priznati da sam imala traumu od ove točke. Ovo je stvarno, izgleda, baš se vidi da je teško, ali glas ti se uopće ti se ne čuje, da se mučiš, nego ono la i onda savršeno, svaka čast. Hvala. Tomo! Jel ti vidiš nešto kroz te naočale, samo da riješimo tu dilemu? Ne, on sluša ti to na pamet. Ne, to je za vid. A za vid, sam mislim da je za sluh. Pa ne, dobio sam kritike da dajem loše ocjene, pa sam mislim možda ne vidim dobro, pa da pogledam, da. Ali stylish si. Ne, a sad vidim da sam bio u pravu stvari. Ajde. Ovaj film... Čuješ? Ali misliš da si obukao dvije iste cipele, različite su ti boje, samo da možda naočale. Boje ne vidim, to nije dobro. Imam jednu dimenziju manje, tako da mi je lakše odlučivati zbog toga. Ovaj film je inače meni jedan od najdražih filmova ikad. Film ima 8 Oscara, ona je dobila Oscara za najbolju ulogu i ozbiljno sam se bojao da ćeš to loše napraviti. Jer tebe volim taj film, ali na svu sreću nisi napravio se to fantastično. To je zbilja kompleksno, teško, mnogi ne razumiju. Matrica, znači nije u tempu jednakom, nego je svirano. Borba je, znači bend koji slobodno svira i treba s tim pjevati, što je jako teško kad se ne radi skupa sa pravim bendom uživo. Ti si to savršeno obavila, Sandra je rekla što se tiče pjevanja, tako da bravo. Čekaj. Ja ću samo zaključiti da je potpuno nevjerojatno da njoj noge nisi spomenuo, mislim, nevjerojatno. To je meni sad već vjerojatnije. Ja sam ga zamolio da viko, znaš, tako da ovoga. Ali zato je tu Goran. A i Goran me molio da njemu ostavim da spominje noge. Dakle, ja bi pohvalio... Nemoj o nogama. Nema, nisam, pa nisi ti Phil Tillen da pričamo o nogama. Slažem se. Ja bih htjela samo jednu stvar reći. Meni je malo to frustrirajuće, ali molim jedan veliki pljesak jer svi dečki u ovoj sezoni TLZP imaju bolje. Ja ću reći od mene. Evo ga. To treba ipak možda prepustiti dečkima. Da ne bi morali emisiju zvati Tvoje noge mi zvuči poznato. Ko si ti da sudiš? Ne bi želio umanjiti nipošto tvoj savršeni nastup. Zato ću prvo reći ono što je meni malo žao. Malo mi je žao da je ovdje ostalo još malo glumačkog prostora. Zauzela si jedan karakterni stav koji je vrlo oštar i on je oštar kroz cijelu pjesmu. Kod Lize Minnelli je to nešto drugčije. Dakle, tu je svaka rečenica odglumljena na jedan drugi način s jednom novom energijom. Ovo sve drugo je zaista bilo savršeno i ja ću zamoliti jedan veliki pljesak za tebe. Ova sitnica malo... to mi je taman još jedan dan. Sve je drugo bilo super. Možda čak... Jedan, pazi kako je skromna. Jedan.
To Ja kad ćeš čak možda ponavljati za dopuštam lovu. da je radi jake šminke nije Ne doprlo vidiš, to do mene što da, sam cijelo da, vrijeme da, gledao. da. Ali... Neko od nas kogod to pjeva dobiva ovacije. Ana, sad Lana. Lana Jurčević. Inače, kako se kaže... Nisam čula. Lana Jurčević. Ne, nisam čula. Ja bih htjela reći samo hvala Ani i Hani koji su nekako navijale kroz cijelu sezonu, nismo još do kraja, da dobijem neku točku jer su stalno govorili ti moraš nešto glumit, tako da hvala cure. Na podršci bile su A mi što je gljiva čula. super. Da, hvala i tebi. I Želim Gljivi još se neko zahvali, nešto imat će- reći. Hvala, Zahvalite. Gljiva. Ja ću se zahvaliti Igoru. Ja ću tebi zahvaliti Rene što smo vidjeli svih 8 točaka, nevjerojatnih. Ali večeras. stvarno Ne, fantastično. Ti to kažeš ono kao Ne, uz stvarno točaka i- ide fantastično. Svoje ime podariti nekoj humanitarnoj udruzi. A to će biti... A to će biti TESA, udruga TESA za psihološko savjetovanje. Naravno, dragi gledatelji, i vi možete pomoći udrugu TESA i to preko društvene mreže Čini pravu stvar na webu www.činipravustvar.hr. Tako je, a mi ćemo sada, prije nego što vidimo što će tko od naših natjecatelja postati u sljedećoj emisiji, pogledati kako smo se mi družili ovdje iza kulisa. Kako je bilo u backstage. Ti si I pobjednica večerašnjeg šoa, Lana. Lajza Minelli. Ne može ona tu sreću sakriti, drago nam je da je tako. Hvala. Vidjet ćemo te svakako u sljedećoj emisiji. A kao koga, uskoro ćemo i saznati. Aha, čekaj, moram stisnuti. Nekog drugog kao nju. Javite mi, ajde. Udaraj. Jesse, tu sam, šta ima? Jessie je tu smo. tempirana bomba. Kakva? Tempirana bomba. Tempirana bomba. Znači, Lajza me satrala sam se sa stolice, imam modrice i to mislim da bi bilo okej da uzme malu pauzu. Lažeš. Da. Što to znači? Pobjedila je, uzimaš pauzu. Da, Zašto? Treba A se ne, sa zato jer stilom znao povući. tići kad je na tronu, ona ode. tako je. A ne ko Ja ovi svi kod nas. uzimam Jokera. Ne možeš ti biti Joker, ti si Jokera natjecatelj. nećemo saznati, ali ćemo konstatirati da Lana Jurčević u sljedećoj emisiji odmara. Iako ćemo ju gledati na sceni. I to je bilo sve za večeras. Prije nego čujemo pobjedničku pjesmu, pogledat ćemo još tablicu kompletnog poretka u prvih 7 emisija. Na čelu je Damir Keđo sa 287 Hana bodova. Hegedišić prati ga u stopu, 284. Ana Maras 282. Lana Jurčević 2... Naše show i dalje možete pratiti preko naših društvenih mreža, preko naše službene web stranice www.tvojelice.hr. Hashtag TLZP.hr, Facebook, Instagram, Twitter.